Wanawake wengi hawajui konti ya bwana yake. Na hajui mode pass ya kutosha ni faranga mmoja. Anaweza ona kile kinani ile kadi, lakini hajui jinsi ya kutosha ni faranga mmoja. Wanaume wengi hawajui konti za bibi zao. Na wako wanasema tunaenda mbingu ya wapi ya desordre. Hakuna mbingu ya desordre. Wako na ficha tena faranga na sasa hapana. Hakuna mbingu ya desordre. Mbingu yote ni utaratibu. Kama tunataka enda mbinguni, tuwe vielelezo. Tuelewane. Biblia inasema mke na mume ni mwili mmoja kwa mambo ya mwili. Sasa faranga ni mambo ya mwili. Sio kile. Haiko mambo ya kiroho. Inatumika hapa dunia. Lakini wewe baba, lufaranga lako, konde yako na miti na uko konde, labda uko na konde mbili. Moja ndio unaweza kuonyesha bibi yako na nyingine iko kashi hajui kama kunikalaka nyingine konde ya reserve. Ile ni moja ndio unaonyesha njoo hii. Na nyingine unaipitia. Hiyo nayo ni nini? Ni makosa. Na hiyo makosa tena inaweza kuwa ni dhambi. Itakuzuia. Unataka ilete utaenda wapi mkosadau? Ndugu yangu, wewe na mimi tujikaze, tupiganishe kila ujanja wa ibilisi. Ibilisi anajua kila mabaya yoyote inaanzia mfuranga. Kusudi mama akatae kuzaa ni furanga. Sasa nikizaa ndatumika tena namna gani? Afadhali kwanza tujenge nyumba, tununue nyumba, anafunga uzazi. Na huko wakati wa bahati mbaya Mungu anakuwa bloke. Kama alikuwa hayazala, anamfunga. Unatafuta kizazi chini na yulu, ndio utakuwa unafika kwa paseri nzoku. Niombee nzoku wapa naomba nafungulula. Wapi? Wewe peke juli jibanaka. Wewe peke juli jipatia dinisio. Sasa dinisio ilishakumeza ndio unaanza lini? Ndugu zangu, tujikaze. Twende wapi? Mbinguni. Shabaha kubwa ya kuwa Mkristo ni kwenda mbinguni. Hakuna lazima niimbe, niombe, nihubiri, nisiende mbinguni. Hakuna. Ni lazima kila siku mtu ajiulize, ujiulize, Yesu akija chai, nitaenda au hapana? Tuseme kama Yesu angekuja saa hii, ashukie mwa kanisa. Pamoja wanaweza enda na wengine watabakia. Wale wengine watabakia kama kwa watumishi wa Kristo watamalizia mna mafunzo. Kuna nidanganya piga. Mko sasa wewe ulinidanganya. Ungenionyesha njia ya kweli, singebakia. Piga manake benye siku Yesu atakuja. Benye watakutaniwaka mkanisa. Pamoja itakuwa usiku, benye itakuwa mchana. Na masaa ziko tofauti mdunia. Benye watakutaniwaka mkanisa ama kwa maombi ama kwa kwaya ama kwa vitu vingine. Kiongozi mwana wake ataona cha mtima. Watamaliza. Wewe ungenionyesha hii kama sibaki. Na mtu akishashindwa kwa Mungu hakuna revision. Ukishindwa hakuna kusema ningali nitarevision. Duniani unaweza kwenda mahakama fasi fulani inashindikana na una revision. Na Biblia inaendelea kusema hivi. Kama mtu akiwa hajizuie anakufa nafsini mwake. Mtu mwenye hajizuie kila kitu unaona unaingia ndani. Huku tunaona wamama wanapanga agoka kata ile nguo ile ya kulalana hii. Unaona kwenye shopping wanatembea. Sasa tunatoka hapa labda tutawaona. Pengine huko kwenye hakuna jua sawa kule kwetu. Na unaona vifie vya kwetu binwari nao vinaweza kupata ile lini. Haujua kule kama ni mtu ama ni pepo. Kuna watu wenye walishajipana kabisa kwa ibilisi. Iko mtu lakini alishakuwa shetani mzima. Hawezi tena kuokoka. Alisinye kontra na shetani.
huyo Mungu unamwona sasa kwa anatembea. Iko anatafuta benye watakamata ile ritimi. Na iko anasukuma mapepo kwa mama. Na wewe angalia. Ile inaanza kupendeza.